Kudayım, senin özüne, dinine, paygambarına razı bolğandı maňa nasip kıl. O Kuday Taalam maňa tagdyrdan jamandyk jakşylygına razı bolğandy nasip kıl dep dua kılış gerek. Paygambarыбыз aleyhisselam Hazreti Zayd bin Sabit'ke aytkan, ey balam, sana dua öğretim. Uşul duan özüň dagı taştabaganyň, baldaryň dagı taptakır taştabasyn degen. Kanday dua ele? Es'aluka Allahumma rıza ba'dal qada. O Kuday Taalam, menin tagdyryma жазылынған iş bar, kaza öküm bar. Oşol ökümgө meni razı kılgandy senden suraýmyn. Kudayım, sen öküm kılsaň, sen tagdyr kılsaň, oşol tagdyr bolgondan keyin oşoga razı bolgondy maňa nasip kıl o Kudayım dep razılykty suragan. Demek dua kılganda aman bolsun, eljer aman bolsun degenden başka dagı maňa razılık ber, razı boloýyn degen razı bolo turgan sıfat makamdy suraşybız gerek. Andan keyinki hurmatly bir tuğanım, Peygamberimiz dua kılat ele, Allahümme es'aluka sihhata vel affata vel amanata ve husnal huluki ve rıza bil kadari. İmam Bukhari Al-Adab Al-Mufrad kitabında rivayet kılat, mınday dua kılat ele. O jaratkan Kudayım, es'aluka sihhata, senden densoluk suraymın. Senden densoluk suraymın. Vel iffata, jana takvalık suraymın. O Kudayım, ey, süylebe çıkkıla, süylebe çıkkıla. Toğuk bir tukum tutsa 5 minut kıykırat, 10 minut kıykırat tukum tuğu var. Hem tarat alıp atkan görü otağız bardığımız. Akırın çıkıp tarat alıp gelever, süylebe öyle. Allahümme es'aluka sihhata, o Kuday Taalam, senden densoluk dilep dua kılamın. Vel iffata, ne tileyim dedi? İffat ikincisi. Takvalık dileymin dedi. Birinci din solundağı din soluk, ikincisi iman adep ahlakındağı din soluk suraymın. Vel amanata, amanat suraymın senden. Amanatka beken boloyun. Allah'ın dinindeki amanat, muamelemdeki amanat, üy bilemdeki amanatka beken boloyun. Köp adamlar üylenip ayalga zorduk köset urat gelirler. Keçe alaydan biri gelip uruşup jaraşıp ketiptir. Ayalı nokattan eken. Ana mini ajraşıp ayalın ketip kaldı desem, kaynenem jiberbe. Kaynenem ne? Kızım urasın deydi. Yani ursa jiberbe koyot da. Şunday alğanga çeyin bardık, altınım deyip, alğandayan katınım deyip durup öyle urup, şuntip ayaldardı koru kılıp alğanlar var da. Al amanat koluga verilgen. Sana nikah olup atkanda sana verilgen, anı urgan taptakır bolboyt, tuura emes. Ayaldı urgan bul akmakçılık. Bişkekte boy bes pravil degen birөө var. Biz anı kolda boy, kança moldolar barat, biz jakşı görбейбиz al oyundu. Al tuura emes oyun. Бирок ошолорго сунуш кылам. Ким деген катын ура турган болсо мага келсин, мен ошо бой бес правилге жиберип коём. Барып катышып келсин. Аялын урган бул акмакчылык. Бул аманатка кыянатчылык. Мына аманат сурап атат. Ва хуснал хулук, жакшы кулук менен сураймын, ва риза бил кадари, тагдырга ыраазы болгонду сураймын деп атат. Мени денсоолук, такыбалык, amanat, jakşı kuluk menен jana tagdyrga ыраазы болгонду surayın dep suraş kerek Kudaydan urmatly bir tuğandarım. Andan keyinkisi ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Allah Taala'nı taanu. Egerde biz la ilahe illallah degendi biliş gerek. Altı sıfatın alğaçkısı la ilahe illallah jarım oşonun. Anı bilүү üçün Kudaydı taanu degen söz. Anın manisi Allah Taala'dan başka ibadetka layıklı zat yok degen söz hurmatly bir tuğanım. Egerde kimdir biri Allah Taala jönündögi akidasın bekem izildep okup үйрөнө turgan bolsa, bul tagdyrga razı bolot. Antkeni bul adam bilet Allah hakim. Kuday Taala'nın kılgan işinin bardığında hikmat var. Kuday'ın kılgan işinde hikmatsızlık yok, zulümdük yok anda. Biz bir iş kısa kata kılmalışız mümkün. Bирок Kuday'ın işinde kata ol degen söz yok bolot. Bizdin çala akılыбызda, çala moңол жүрүшүбүздө bizge tуура эмес көрүнүшү мүмкүн, бирок түпкүлүгүндө biz үчүн, үй бүлө үчүн, бардык адамдар үчүн жакшылык бар. Мына ушундай урматтуу бир тууганым. Демек, Кудайды тааныбагандар Кудайга ыраазы боло албайт. Кудайды тааныбагандар Кудайга ыраазы болот. Кудайдын тагдырына ыраазы болот, Кудай жиберген динге ыраазы болуп жашайт. Hazreti Umar менен пайгамбар bir gün сүйлөштү, ал мусулман эмес эле. Ошол убакытта айт, ай Umar dedi. Ey Umar, şunçalık akılın var, men sana taң kalam, kantip musulman bolbay жүрөсүн sen dedi. Yani akıl esti adam musulman bolmoyunca жүрүшü mümkün emes.
болгон исламды билбегендер бар да. Ошон үчүн Кудай жөнүндө көбүрөөк окуп, Аллах Таала жөнүндө акыйда илимин окуй турган болсок, адамда ыраазылык келет. Анткени Кудай Таалам айтат да: "Эй пендем, эгерде мен сага жакшылык жазып койсом, ааламдын баары чогулуп, инсандардын баары чогулуп, ага плюс жиндери, шайтандары кошулуп, сага жамандык кыла албайт. Эгер сага жамандык жазып койсом, ааламдын баары чогулуп, сага жакшылык да кыла албайт. Эй пендем, ушуну билсек, Кудайдын кудрет күчүн билсек, Кудайдын улуктугун биле турган болсок, анда Кудайга ыраазылык келип чыгат да. Демек, бир адам мен Кудайды тааныймын, аалыммын деп, бирок ыраазылык касиет жок болуп аткан болсо, анда бул адам аалым эмес деген сөз болот. Бул Кудайды билбейт экен. Кудай жөнүндө информациялар бар экен го, бирок Кудайды билбейт экен деген сөз болот. Мисалы үчүн бир адамдар бар, машинанын бардыгын билет. Бул Ford, бул Toyota, бул андай, бул Mazda, палан түкүн, мотор, сотор бирнеке, балан дөңгөр барын билет, бирок айдаганды билбейт. Айдаганды билбесе, билгенинин кереги жок. Мисалы үчүн, ошол сыяктуу эле Кудайды таанып алдым деп туруп, маалыматтарды билип, бирок жүрөгкө киргизе албаса, анда бул адамда ыраазылык жок болсо, демек бул адамдын Кудай жөнүндөгү марифат билими жок деген сөз болот. Андан кийинкиси ат-таваккул алаллахи субханаху ва таала, Аллах Таалага тобокел кылуу. Аллах Таалага тобокел кылган адамда Аллага ыраазы болот. Анткени тобокелдин жеткен жери Кудайга ыраазылык деген сөз. Тобокелчилик, урматтуу бир тууганым, себептерин карманып Кудайга таштоо деген сөз. Себептерди кармабай таштап коюу бул таваккул эмес, бул таваккул. Ал шарият боюнча тыюу салынат. Бирок себептерин карманып туруп Кудайга